Dear guests, the ceremony will begin with national anthems and the raising of the flags of the Republic of Slovenia, the Republic of Croatia, and the United States of America. Attention! Present, out! And honor to welcome the Chief of General Staff of the Slovenian Armed Forces, Major General Andrej Osterman, the exercise co-directors, Brigadier General Franz Koracin, Colonel Tomislav Pavicic, and Colonel Jeffrey Cantor. We would also like to welcome mayors of municipalities in which the exercise will take place, as well as the representatives of the allied and partner countries, members of the armed forces participating in the exercise, and all other distinguished guests. Letošnja osrednja vaja Slovenske vojske se bo v naslednjih 14 dnevih odvijala na različnih lokacijah po Sloveniji in na Hrvaškem. Ena od teh lokacij je tudi vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Zato sedaj k besedi vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. During the next 14 days, this year's main exercise of the Slovenian Armed Forces will take place at different locations across Slovenia and in Croatia. One of these locations is the Jernej Molan barracks in Cerklje ob Krki. I would now like to invite Mayor of the Brežice municipality, Mr. Ivan Molan, to address the audience. Župan, izvolite.
Spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam zaželim dobrodošlico v občino Brežice, kjer se nahaja vojašnica Jerneja Molana in letališče Cerklje ob Krki. Občina Brežice leži ob strateškem koridorju, ki povezuje osrednjo Evropo z Balkanom. Skozi našo občino vodijo pomembne transportne poti, ki nam omogočajo razvoj turizma, gospodarstva in kulture. Dobre povezave poti predstavljajo tako prednost pri razvoju kot povečanje tveganju pri skrbi za varnost, kar smo doživeli v lanski migrantski krizi, ko so glavne migrantske poti potekale skozi občino Brežice. Chief of General Staff of the Slovenian Armed Forces, Major General Andrej Osterman, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be able to welcome you here today in the Brežice municipality, where both the Jernej Molan barracks and the Cerklje ob Krki airfield are located. The municipality of Brežice stretches along a strategic corridor connecting Central Europe and the Balkans. Important transportation routes leading through our municipality contribute to the development of tourism, economy and culture. Good connecting routes are beneficial for the development, yet on the other hand represent an increased safety risk, which was clearly demonstrated during the last year's migration crisis, as all the main migrant routes led through the Brežice municipality. Ob stiku z ljudmi, ki so se znašli v humanitarni stiski in so potrebovali pomoč, smo se začeli zavedati, da varnost in mir nista samoumevna. Prav tako smo spoznali, da sam razvoj in napredek naše civilizacije niste dovolj za zagotavljanje stabilnosti in miru v sodobnem svetu. Krize v državah Bližnjega vzhoda in pogosti teroristični napadi v evropskih državah nas opominjajo, da je potrebno za mir in varnost nenehno skrbeti in biti v pripravljenosti. Prav v obvladovanju razmer v času migrantske krize v naših krajih se je pokazalo, kako pomembno je sodelovanje med partnerskimi državami za zagotavljanje varnosti državljanov in prebivalcev Slovenije. It was only after coming in contact with people who found themselves in humanitarian distress and needed assistance that we became aware that peace and security should not be taken for granted. We have also realized that the development and progress of our civilization do not suffice for the provision of peace and stability in the modern world. The crisis in the countries of the Middle East and frequent terrorist attacks in European countries keep reminding us that peace and security have to be constantly maintained and that we must maintain a constant state of readiness. During our efforts to manage the migrant crisis in our region, we learned about the importance of cooperation between partner countries in order to ensure the security of the citizens and inhabitants of Slovenia. Vajo, ki se je z današnjim dnem uradno začela, v občini Brežice razumemo kot pomemben prispevek boljši pripravljenosti obrambnih struktur, ki zagotavljajo varnost ljudi in države. Vsem udeležencem vaje želim, da uspešno izvedete načrtovanje aktivnosti in se s pridobljenimi izkušnjami nadgradite svojo pripravljenost. Vsi udeležence vaje pa vabim, da boste v naši občini vedno dobrodošli kot obiskovalci in turisti, saj si želimo, da spoznate gostopoljubnost prebivalcev ter krave in pestro turistično ponudbo. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vam želim vse dobro. In the municipality of Brežice, we see the exercise, which is officially starting today, as an important contribution to the better preparedness of our defense structures, providing security for the people and the country. I therefore wish all the participants of the exercise a successful implementation of all the planned activities and the upgrading of your readiness with new experiences. Dear exercise participants, you will always be welcome in our municipality as visitors and as tourists, for we want you to experience the hospitality of the people and everything this region has to offer. Thank you for your attention and I wish you all the best. Hvala lepa, gospod župan. Orkester Slovenske vojske je nepogrešljiv na takšnih prireditvah, kot je današnja. Predstavil se nam bo ceremonialni orkester pod vodstvom vodje, dirigenta Gregorja Vidmarja. Zaigrali nam bodo skladbo Slavka Avsenika Na Golici.
Takojšnji odgovor 16 poteka v soorganizaciji slovenske in hrvaške vojske in pod vodstvom poveljstva vojaških sil Združenih držav Amerike v Evropi. Besedo bom predala predstavnikom posamezne države. Pred mikrofon vabim brigadirja Franca Koračina, sodirektorja vaje, predstavnika slovenske vojske. The immediate response 16 exercise is under the auspices of EUCOM, co-organized by the Slovenian and the Croatian armed forces. I would now like to invite the representatives of individual countries to say a few words. It is my pleasure to introduce Brigadier General Franz Koračin, co-director of the exercise and the representative of the Slovenian armed forces. Brigadier General, please. Hvala. Spoštovani gostje, spoštovani udeleženci mednarodne vojaške vaje, takojšnji odgovor 2016. Spoštovani domačini. V čast mi je, da vas lahko ob današnji otvoritveni slovesnosti pozdravim kot sovoditelj letošnje mednarodne vaje, takojšnji odgovor 2016 in kot poveljnik 72. brigade nosilne enote Slovenske vojske za pripravo in izvedbo vaje. Spoštovani udeleženci vaje, pred nami so 14-dnevne aktivnosti, ki jih bomo izvajali na Hrvaškem in v Sloveniji. Na 5 lokacijah v Zagrebu, Slunju, Postojni, Novo mesto in tukaj v Cerkljah ob Krki. 4 glavne aktivnosti: računalniška podprta štabna vaja, bataljonske ravni, taktična vaja četne ravni, vaja humanitarne podpore, usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Več kot 1900 pripadnikov iz 10 držav, različni scenariji in simulacija dogodkov. Hibridno vojskovanje, begunska kriza, terorizem. Vse to nam pove, da je vaja kompleksna, tako kot po vsebini, kot tudi po zahtevnosti. Kompleksna tako, kot narekuje čas, v katerem živimo. Vedno več se od nas vojakov pričakuje, da smo pripravljeni in usposobljeni za izvajanje nalog, ki niso povsem vojaške. Zato je letošnja vaja, takojšnji odgovor 2016, tudi temu primerno načrtovana. Verjamem, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, in da bomo tudi z letošnjo vajo potrdili njen osnovni namen. Promocija regionalne stabilnosti in varnosti, krepitev partnerstva ter izboljšanje povezljivosti med partnerji. Vsem želim čim več novih spoznanj, znanj in izkušenj ter prijetno bivanje v Sloveniji in na Hrvaškem. Lokalnim skupnosti in poveljnikom vojašnic pa se že vnaprej zahvaljujem za gostoljubje. Hvala lepa in srečno. Distinguished guests, participants of the Immediate Response 2016 multinational military exercise, dear local inhabitants. It is my great pleasure and honor to welcome you at today's opening ceremony as co-host of this year's multinational military exercise Immediate Response 2016 and as commander of the 72nd Brigade, which is the Slovenian Armed Forces lead unit for the preparation and implementation of this exercise. Dear exercise participants, waiting ahead of us are 14 days of activities which will be carried out at 5 locations in Croatia and in Slovenia, namely in Zagreb, Slun, Postojna, Novo mesto and here in Cerklje ob Krki. There will be 4 main activities organized: a battalion-level computer-assisted exercise, a company-level field training exercise, a humanitarian assistance exercise and JTAC training. Over 1,900 members from 10 different countries are included in the exercise, which will involve different scenarios and event simulations, such as hybrid warfare, refugee crisis, and terrorism. All this proves that the exercise is complex, both in terms of content and the level of difficulty, and as complex as the time in which we live in. More and more is expected from us soldiers, among other things, to be ready and trained for the implementation of tasks which are not entirely military. For all these reasons, this year's Immediate Response 16 exercise was planned in line with these expectations.
I'm convinced that we will achieve the goals we have set for ourselves, and that this year as well we will prove that the exercise's main objective is to enhance regional stability, strengthen partner capacity, and improve interoperability between partner nations. I hope that you will gain as much new experiences as possible and have a pleasant stay here in Slovenia and in Croatia. I would also like to take this opportunity to thank the local community and the commanders of barracks for their hospitality in advance. Thank you. Hvala, brigadir. Pred nagovorom predstavnika Hrvaške vojske nam bo orkester Slovenske vojske zaigral domoljubno hrvaško pesem Živila Hrvatska avtorja Augusta Šenoe. Thank you, Brigadier General. Before the representative of the Croatian Armed Forces delivers his speech, the Slovenian Armed Forces Band will perform a Croatian patriotic song, Živila Hrvatska, by August Šenoa. Besedo torej predajam brigadirju Tomislavu Pavičiču, sodirektorju vaje, predstavniku Hrvaške vojske. I would now like to invite Colonel Tomislav Pavičić, co-director of the exercise and the representative of the Croatian Armed Forces, to say a few words. Distinguished guests, fellow soldiers, participants of Immediate Response 2016. It is my pleasure and honor to welcome you and wish you a successful exercise. Immediate Response exercise, since its beginning, affords a unique opportunity to promote regional stability and security, while strengthening partner capacity and fostering trust among regional partners. This year, focus of Immediate Response is on humanitarian assistance, disaster relief and host nation support. This part of exercise will go mainly in Slovenia. The rest of exercise is focused on full spectrum operations, and that part of exercise will go mainly in Croatia. Both scenarios will help to prepare participants to operate successfully in a joint, multinational, interagency, integrated environment. In recent years, our region has seen a number of occasions which confirmed necessity of cooperation between military and civilian agencies from different countries when it comes to successfully answer on changing challenges.
natural disasters, humanitarian crises, people migrations, or terrorism do not know and do not respect national laws and borders. And our national capacities very often are not enough to answer on complex emergencies. It is our obligation to prepare multinational, regional answer on any possible emergency in advance. More than anything, I would like to see you practicing not only technical, practical, procedural interoperability, but also try to build human interoperability. With hope that we are going to meet all our goals, I wish you a pleasant stay in Slovenia, but also in Croatia. Work hard, have fun, and create friendships. Thank you. Spoštovani gostje, udeleženci vaje Takojšnji odgovor 2016, spoštovani sovojaki. V izjemno čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam zaželim uspešno vajo. Vaja Takojšnji odgovor že od samega začetka ponuja edinstveno priložnost za podporo regionalni stabilnosti in za krepitev partnerskih zmogljivosti ter ohranjanje zaupanja med regionalnimi partnerji. Letošnji poudarek na humanitarni pomoči, pomoči ob nesrečah ter podpori države gostiteljice, skupaj s hkratnim izvajanjem celotnega spektra bojnih operacij, ki se bo v večjem delu izvajal v Republiki Hrvaški, bo pripomogel k pripravi udeležencev na uspešno sodelovanje v združenem, večnacionalnem, medagencijskem in celovitem okolju. V preteklih letih je naša regija doživela vrsto dogodkov, ki so potrdili, da je za uspešen odziv na prej omenjene izzive potrebno vzpostaviti sodelovanje med vojaškimi in civilnimi agencijami. Dogodki, kot so naravne nesreče, humanitarne krize, migracije in terorizem, ne poznajo in ne spoštujejo nacionalnih zakonov in mej, zato naše nacionalne zmogljivosti pogosto ne zadostujejo za odziv na kompleksne krizne razmere. Prav zato je naša dolžnost, da se na morebitne krizne razmere na regionalni in na mednarodni ravni pripravimo vnaprej. Za vas si želim, da se boste izurili ne samo v tehnični in operativnem delu, ampak tudi v človeških in medsebojnih odnosih. Upam, da nam bo uspelo izpolniti vse zastavljene cilje in vam hkrati želim prijetno bivanje tako na Hrvaškem kot v Sloveniji. Torej, trdo delajte in se imejte lepo. Hvala. Hvala, brigadir. Orkester Slovenske vojske nam bo zaigral tudi ameriško skladbo The Saints v priredbi Richarda Bowlesa. Thank you, Colonel. The Slovenian Armed Forces Band will now perform an American song, The Saints, adapted by Richard Bowles. Pred mikrofon vabim polkovnika Jeffreya Cantorja, predstavnika poveljstva vojaških sil Združenih držav Amerike v Evropi, prav tako so direktorja vaje. It is my pleasure to invite Colonel Jeffrey Cantor, representative of EUCOM and co-director of the exercise, to address the audience.
Major General Andrej Osterman, the Chief of General Staff, Slovenian Armed Forces, sir, and Mayor Ivan Molan, our local mayor, and to all the 10 nations that are here in front of us, good evening. On behalf of Lieutenant General Ben Hodges, the Commanding General of the U.S. Army Europe, I welcome you to Exercise Immediate Response 16. I would like to thank my co-directors, Brigadier General Koracin from the Slovenian Armed Forces, the 72nd Brigade Commander, and our co-director from Croatia, Colonel Pavčić, for being such gracious hosts and preparing for this great event. Having been involved with prior immediate response exercises in both Slovenia and Croatia, I recognize the value that it brings to our nations. Spoštovani general-major Andrej Osterman, načelnik generalštaba Slovenske vojske, župan občine Brežice Ivan Molan in vsi ostali gostje, dober večer. V imenu general-podpolkovnika Bena Hodgesa, poveljujočega generala Jukoma, vas lepo pozdravljam na vaji takojšnji odgovor 16. Brigadirju Koracinu, poveljniku 72. brigade in sodirektorju vaje Slovenije, Republiki Hrvaški in brigadirju Pavičiću, sodirektorju vaje z Hrvaške, bi se želel zahvaliti za izjemen sprejem in pripravo tega dogodka. Ker sem bil vključen tudi v pretekle vaje, takojšnji odgovor, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, se zavedam, kako dragocena je ta vaja za naše države. We are living in some trying times, and we're faced with very complex problems. Working together as allies and partner nations will allow us the flexibility and diligence to solve many of these problems and facilitate better working relationships. Our goal is to provide trained and ready land forces across Europe that have the expertise to take on so many of the problems we face. We need to build capability and capacity, strengthen relationships, and improve overall deterrence and security in Southern and Eastern Europe. Živimo v težkih časih in soočeni smo z zelo kompleksnimi problemi. Sodelovanje v obliki zavezništva in v skupnosti partnerskih držav nam omogoča prilagodljivost in zagotavlja potrebno vztrajnost za rešitev prenekaterega problema ter vzpostavitev boljših delovnih odnosov. Naš cilj je, da po vsej Evropi zagotovimo usposobljene in pripravljene kopenske sile, ki se bodo sposobne spopasti z vrsto problemov, s katerimi se soočamo. V južni in vzhodni Evropi moramo zgraditi zmogljivosti in sposobnosti, ukrepiti odnose ter izboljšati vse splošno sposobnost za odvračanje nevarnosti in vzpostavitev varnosti. We will build our joint environment by building capabilities in interoperability and help build a multinational common operating picture. We will focus on full spectrum operations, RSOMI, to help create a military Schengen zone, humanitarian assistance and disaster response operations, and conduct joint urban search and rescue and joint medical mass casualty care. We will leverage our expertise in CIMIC, EOD, counter-terror operations, and utilize our expertise establishing an EMEDS, utilizing JTACs, and coordinating F-16 strikes on hostile targets to help facilitate an integrated force to help solve these complex problems we face. Naše združeno okolje bomo zgradili s krepitvijo povezljivosti in z izgradnjo večnacionalne skupne operativne slike. Osredotočili se bomo na celoten spektr operacij, na razmestitev in integracijo oseb in zmogljivosti na območju delovanja, s pomočjo katerih bomo pomagali ustvariti tako imenovano vojaško šengensko območje, na humanitarno pomoč in pomoč ob nesrečah ter na izvajanje operacij iskanja in reševanja v urbanem okolju ter združeno zdravniško oskrbo množičnih žrtev. Ukrepili bomo svoje strokovno znanje in izkušnje z področja civilno-vojaškega sodelovanja, uničevanja NUS, protiterorističnih operacij, ter ga uporabili pri oblikovanju ekspedicijskega sistema zdravstvene podpore, pri uporabi usmerjevalcev združenega ognja in usklajevanju napadov letal F-16 na sovražne cilje, ter na ta način integrirani sili pomagali pri reševanju kompleksnih problemov, s katerimi se srečujemo. I've worked with the armed forces of every nation here and know your professionalism, your commitment, and the skills you bring. You represent the best your country has to offer in developing this joint security force. I'm looking forward to seeing you get the most out of the didactic training and putting it into use during the LiveX. Sodeloval sem z oboroženimi silami vseh držav, ki so danes tukaj z nami in poznam vašo strokovnost, predanost ter vaše znanje in veščine. Vi ste najboljše, kar lahko vaša država ponudi za oblikovanje združenih varnostnih sil. Veselim se, da boste od didaktičnega usposabljanja odnesli čim več in to s pridom uporabili med taktično vajo. Together we will build stability in the region that will benefit all of our nations. We're committed to working together and getting the most out of Immediate Response 16. Stay involved, get the most out of training, help each other, learn from each other, and be the best possible soldiers you can be. Thank you.
Skupaj gradimo stabilnost v regiji, ki bo koristila vsem našim narodom. Predani smo skupinskemu delu in temu, da v takojšnji odgovor odnesemo kar največ. Bodite angažirani, od usposabljanja odnesite čim več, pomagajte drug drugemu, učite se drug od drugega in bodite najboljši vojaki, kar ste lahko. Hvala. Thank you, Colonel. Hvala, polkovnik. Zlatorog, ponos slovenskih gora, tokrat v izvedbi Orkestra Slovenske vojske, avtor Vinko Štrucelj. The Gold Horn, the pride of our Slovenian mountains, this time performed by the Slovenian Armed Forces Band. Author of the music work is Vinko Štrucelj. Slavnostni govornik na današnji slovesnosti je načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Andrej Osterman. Ladies and gentlemen, it gives me special pleasure to announce the keynote speaker at today's ceremony, the Chief of General Staff, Major General Andrej Osterman. Izvolite. Spoštovani župan Ivan Molan, spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti, cenjeni predstavniki vojsk, udeleženci vaje in obiskovalci te slovesnosti, lepo pozdravljeni na današnji otvoritveni slovesnosti mednarodne vaje Takojšnji odgovor 2016, ki se danes v Sloveniji začenja že 3. leto zapored. Slovenski vojaki bomo letos sodelovali na skoraj 40 vajah
in usposabljanjah v tujini in vaja takojšnji odgovor je priložnost, da tudi kot gostitelji mednarodnih vojaških vaj izkažemo svoj prispevek v zavezništvu. Dear Mayor of the Brežice municipality, representatives of the local communities, representatives of the armed forces, participants of the exercise and visitors of this ceremony. It is my pleasure to welcome you to the opening ceremony of the Immediate Response 2016 multinational exercise, which is being held in Slovenia for the third time. This year, Slovenian soldiers will participate in almost 40 exercises and trainings abroad. The Immediate Response exercise is therefore an opportunity for us to provide our contribution to the alliance, also in the role of a host of multinational military exercises. Je tudi priložnost za nadaljevanje naših prizadevanj, za povezovanje v regiji, za povečanje povezljivosti med zaveznicami in partnerskimi državami in seveda za krepitev partnerstva. In addition, it is also an opportunity to further pursue our efforts to promote regional integration, the enhancement of interoperability between the allies and partner nations, and last but not least, to strengthen partner capacity. Pravična delitev bremen je eno od temeljnih načel NATO. Samo tako se lahko pripravljamo in prilagajamo obstoječim in novo nastajajočim varnostnim izzivom ter zagotavljamo varnost. O pomejenih virih in aktualnih grožnjah pa je s povezovanjem in sodelovanjem udejanjanje tega načela še toliko bolj pomembno. Equitable burden sharing is one of the basic NATO principles. This is also the only way in which we can prepare for and adjust to the existing and emerging security challenges and ensure security. Considering the limited resources and the current threats, the application of this principle through integration and cooperation is thus even more important. Na ta način, sa sodelovanjem na skupnih usposabljanjih in vajah, bomo sposobni ustrezno odgovoriti takrat, ko se bo to od nas pričakovalo. Na vaji takojšnji odgovor 2016 bo sodelovalo okrog 1900 pripadnikov, poleg slovenskih, ameriških in hrvaških vojakov, še pripadniki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Mađarske, Makedonije, Kosova in Velike Britanije, skupaj 10 sodelujočih držav. In this way, that is through participation in joint trainings and exercises, we will be able to offer an appropriate joint response when required. There are over 900 members participating in the Immediate Response 2016 exercise. The Slovenian, American and Croatian members will be joined by service members from Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Hungary, Macedonia, Kosovo and Great Britain. That is 10 countries altogether. Prizadevamo si, da bi v prihodnjih 3 letih, v katerih bomo sogostitelji vaje, k sodelovanju na vaji vključili pripadniki vojsk še več držav. Vaja je nenazadnje tudi dobra priložnost za razvoj sodelovanja z okoljem, v katerega smo vpeti, in za promocijo Slovenije in njene turistične ponudbe. Our desire as co-hosts of this exercise is to include members of even more armed forces in the next 3 years. At the end of the day, this exercise is also a good opportunity to establish cooperation with the environment which we are a part of. It is also an opportunity to promote Slovenia and all it can offer to tourists. Glede na odziv udeležencev vaj v preteklih 2 letih, sem prepričan, da bomo slovenske in Slovenci tudi udeležencem letošnje vaje izkazali gostoljubje. Considering the reactions of exercise participants in the past 2 years, I'm convinced that Slovenians will once again prove to be good hosts. Spoštovani gostje in udeleženci vaje, Slovenija sa svojo slikovito naravo ponuja številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in prepričan sem, da boste uspeli spoznati vsaj nekatere. Ladies and gentlemen, dear exercise participants, with its picturesque nature, Slovenia offers a number of possibilities for quality leisure time activities. I sincerely hope you will be able to experience some of them. Vsem udeležencem vaje želim uspešno in varno izvedbo vaje, tujim gostom pa tudi prijetno bivanje v Sloveniji. Hvala. I wish all the exercise participants a successful and secure implementation of the exercise and a pleasant stay in Slovenia to all the foreign guests. Thank you.
Hvala, general. Thank you, general. Danes v tem postroju stojijo pripadniki prijateljskih držav. Zato bomo slovesnost zaključili v prijateljskem duhu. Orkester Slovenske vojske nam bo zaigral Avsenikovo Prijatelji, ostanimo prijatelji. With members of many different friendly countries lined up here today, the ceremony will conclude in a friendly atmosphere. The Slovenian Armed Forces Band will now perform a song by Slavko Avsenik, Prijatelji, ostanimo prijatelji, in English, Friends. Let's stay friends. S tem je današnja slovesnost končana. Hvala lepa nastopajočim in hvala vam, spoštovani zbrani, ker ste z nami delili te dragocene trenutke. We have come to the end of the ceremony. I would like to thank all the presenters and you, dear guests, for attending today's event and for sharing these precious moments with us. And also thank you, Anna. Thank you, Silvestra. Attention! So this is my second time with the Slovenian Armed Forces, and every time I've worked with the Slovenes, I have to say they're a very, very professional army, and I'm very impressed with the capabilities, what they bring together from a NATO perspective and from the humanitarian perspective. It's been my pleasure to work with both the Slovens and the Croats to build a stronger Europe and build a stronger military for all of us and protect the citizens of Europe. What is the main cause of this exercise? So the main cause of this exercise is it's multi-pronged. So it's full spectrum operations, which is combat operations, and it's also humanitarian assistance, disaster response, counterterrorism, and building better relations militarily to work very well together. How many participants are here from the U.S. Army? So from the U.S. Army, there's 400 participants. Overall is 1,900 participants for Immediate Response 16. Okay, thank you very much. Thank you. Hvala. Okay, see you. Ciao. Immediate Response 2016 je jedna od serije Immediate Response vježbi koje su počele prije 6 godina kao bilaterala Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Od 2013. godine imamo Sloveniju i kao što vidite sada imamo 10 država, a general Osterman, načelnik generalštaba Slovenske vojske, je najavio da ćemo imati još više učesnika.
Mislim da je vježba sjajna prilika da se vježba interoperabilnost i da, kao što sam u svom pozdravnom govoru rekao, vježbamo i odgovore na krize koje su potpuno nove, ja bih rekao, u ovoj regiji. Za sve vojske koje se moraju suočiti sa takvom vrstom krize, definitivno su izazov kojega vrlo teško mogu rješavati same. Treba koristiti iskustva prijatelja iz regije, treba se pokušati pripremiti za ono što će možda doći i treba svakako razmišljati o nekim novim izazovima za koje je teško da se možemo sami izolirani u svojoj zemlji pripremiti. Svakako je jako bitno naglasiti pomoć SAD-a. Dakle, oni imaju kapacitete koje svakako možemo dobiti u slučaju da nam trebaju, a to moramo vježbati. Dakle, to je osnovna svrha ovakvih vježbi. Ja se nadam da će ona i ove godine biti uspješna, ali da će se također i u budućnosti nastaviti. Kakva je uloga Hrvatske vojske? Hrvatska vojska u ovoj vježbi ove godine vježba malo drugačiji scenarij. Dakle, mi vježbamo odgovor na hibridnu krizu sa punim spektrom operacija i sa borbenim djelovanjem. Dakle, s obzirom da imamo veliki poligon na Slunju koji je prilagođen za borbena djelovanja, ponudili smo ga ovaj put partnerima i odlučili da, s obzirom da se u Sloveniji vježbaju drukčije reakcije na krizu, da ipak partneri iz regije, a i vojska SAD-a dobiju priliku vježbati i borbena djelovanja. A znamo da je sad ovo već treća vaja ovdje u Sloveniji. Kako vi vidite inače sudjelovanje između Slovenije i Hrvatske? Pa među nama vojnicima nema problema, mi se razumijemo i ja bih rekao da su nam slovenski vojnici sjajni partneri. Imamo vrlo slične vojničke tradicije, imamo vrlo sličnu opremu. Ponosan sam što ovdje vidim Patriju, dakle jednako vozilo koje mi koristimo i vjerujem da i u budućnosti možemo graditi čak i zajedničke postrojbe. No to je nešto u budućnosti o čemu će odlučivati naši zapovjednici, odnosno naši ministri obrane ili ministri vanjskih poslova. U svakom slučaju sjajna suradnja. Hvala. Puno hvala. Sem polkovnik Danilo Jazbec, namestnik poveljnika logistične brigade, sem pa koordinator na tej vaji Military Response za dve lokacije, za Cerklje in pa Novo mesto. Mogoče nekaj besed o sami vaji, to je največja vaja Slovenske vojske v letošnjem letu in Military Response. Odvija se dejansko na 5 lokacijah, na 3 lokacijah v Sloveniji in pa 2 lokacijah na Hrvaškem. Sodeluje približno 1900 ljudi. Od tega je 770 pripadnikov Slovenske vojske, 520 pripadnikov Hrvaške vojske, 400 pripadnikov iz Združenih držav Amerike, 500 pripadnikov iz Velike Britanije. Ostala razlika pa iz ostalih držav na Balkanu bivše Jugoslavije. Dejansko je več elementov predvidenih v tej vaji. V bistvu je računalniško podprta vaja na bataljonski ravni, ki se odvija v Postojni in pa Zagrebu. V Postojni imamo 2 bataljona, to je angleški bataljon in pa slovenski bataljon, medtem ko v Zagrebu imamo tudi 2 bataljona, to je pa hrvaški in pa US bataljon. Potem se odvija taktična vaja v Slunju, postopki so na tej vaji predvideni in jih bodo izvajali 3 čete, ki so pač podrejene mednarodnemu bataljonu, ki vodi vse te 3 čete na lokaciji Slunja. V bistvu vaja tudi združuje vse nas, združuje PFP in NATO države in da enotno nastopamo pač na vseh elementih, naj se bo obrambe proti določenih terorističnih grožnjah. Obenem pa vemo, da Slovenska vojska je sodelovala vedno več v humanitarnih asistencah in se tudi še usposabljamo naprej, ker bomo verjetno z ozirom na situacijo, ki jo imamo, še sodelovali na tem področju. Kako bo vaja vplivala na okoliške prebivalce? Je vaja, dejansko smo deployment sil smo že naredili, tako da so bili opaženi večji premiki enot na samih komunikacijah, ne se bo po železnici, ne se bo po cesti, ne se bo po zraku. Airsom proces, tako znani Airsom proces, ki ga dobro poznamo v NATO, je bil pač zaključen. Mi smo svoje kolone premikali v času, ko je bila najmanjša gneča, ampak kljub temu smo se trudili, da pač nismo ovirali prometa na komunikacijah. Kako pa vi vidite ta pomen tega mednarodnega sodelovanja? Dejansko pomen je velik, izreden, saj se združujemo, se spoznavamo, imamo skupne SOP-je, imamo skupne stanoge, tako da lahko na bojišču skupno nastopamo, da se skupno izvajamo obrambo določenega območja, da skupno nastopamo proti terorističnim grožnjam.
najdemo se skupaj in s skupnimi postopki pač sodelujemo pač v vseh teh aktivnostih, ki sem jih naštel.